Assalamu alaikum, Asqar Timurchinovich. İttifaq jamiyetiga reis bo'lib saylanganingizga tek bir ay to'shmabdi. 6-ayning 30 kuni yig'ini sizni reis qilib saylabdi. Muborak bo'lsin. Men bo'lsam o'zim Hamrajon Rossiyadan keldim. Boşu jamiyat to'g'riliq bir ikki so'z so'zlatsangiz, oldi bilan o'zingizni tanishtirib, undan keyin oldi qo'ygan maqsadlar to'g'riliq, boshqa mamlakatlarda Uyg'urlar to'g'riliq qanday aloqalar bo'lyotdi, shular to'g'riliq endi o'zingiz bilganingizni deb bersangiz. Marhamat. Va alaykum salom. Birinchidan bizni izlab kelib bir xabar olay deb o'ylab nim qilganingizga rahmatimni bildiraman. Siz mau informatsiya nomli saytiniki vakil ekansiz, izlarim deganki to'g'ri demaysiz, shunday Izlarimiz. Yana bir qatam rahmatimni bildiraman. Bizni Uyg'urimiz baka Qirg'izistonda yangiliklar bo'libdi, qurultay o'tkazibdi deb shu xabarlarni, vaqalarni bilay deb kelganlarga rahmatimni bildiraman. Men bilaman, bizning Rossiya Federatsiyada Uyg'urlarimiz jet uyushtirib bir-birisiga diaspora qurib, mamlakat ma'mil qilib bir-birini izdishib, nim qilayotganimizga roziligimni bildiraman. Demak, biz Uyg'ur bo'lgandiki, dunyoda qayerda bo'lmasak ham bir-birimizni izlab, bir-birimizni mayka deydigan adamimiz baka degidek ish yo'l tutganiga roziligimni bildiraman. Endi bu qurultay bo'yicha biz yili o'zingiz degandek 6-ayning 30-kuni qurultay o'tkazdi. Qirg'iziston ittifoq jamiyatimizning qurultayi o'tdi. Delegatning ko'pchiligi bilan qo'llanib men rais bo'lib saylandim. Muborak bo'lsin. Rahmat. Endi Qirg'izistonning bugungi ahvoli qanday, Qirg'izistonda yashayotgan Uyg'urlarning ahvoli qanday, ittifoqning ish yurishi qanday deb savolingizga men demak javobim bunday qilamda. Bugungi kunda Allohga shukri biz Qirg'iziston Uyg'ur jamiyati boshqa millatlarga, boshqa diasporalardan kamchiligi yo'q. Yo'l yurganimiz vaqti bilan, yo'li bilan bizning Qirg'iziston davlatimiz, hukumat bizga mumkinchilik beryapti. Ahvolimizni bildirishga, dunyoga tanishtirishga, Qirg'izistonda yashayotgan Uyg'urlarga faqat Qirg'iziston jarandari, Qirg'iziston grajdani deb konstitutsiyaga loyiq tan ko'rib bizni mustaqim qilyapti. Shuning uchun biz bizning hukumatimizga roziligimizni bildiramiz. Bizni faqat aramaydi, bizni faqat shu Qirg'izistonning jarandari deb bizni tan ko'rdi, hamma millatlar bilan o'xshash tan ko'rdi. Ikkinchidan, endi siz shu aloqa to'g'riliq gap qildingiz. Qirg'iziston, O'zbekiston, Uyg'urlar bilan qanday aloqalar bor deb. O'zingiz bilsiz, bizning tariximiz boy xalqmiz. Bizning san'atlarimiz, bizning yozuvchi she'rlarimiz bo'lishi uchun vaqtida biz vatandan chiqqan vaqtida bizning ota-onalarimiz O'rta Osiyoning ichiga har qanday shaharlarga tushibdiki, ham O'zbekistonda, Qozog'istonda, Qirg'izistondan bor mana shundan tortib bizning taqdirimiz bir bo'lgandiki, ahvolimiz mushkungacha o'xshash bo'lgandiki, biz teg'imi bir-birimizga yaqinlab shu mushkungacha juftamidik o'zimizning aloqamizni. Bizda Olmaota bo'lamdi, O'zbekiston bo'lamdi, Toshkent bo'lamdi. Bizning Xudo orqali urug' tuqqan bo'lib ketdik, teg'imi biz aloqamiz mahkam, kuchli va biz har qanday faoliyatlarni birga o'tkazamiz. Mana siz o'zingiz ko'rgandek bizning ittifoq gazetimiz iloji bo'lsa chiqqan gazetlarimizni Qozog'istonda tug'an Uyg'urlarimizga yetkazamiz. O'zbekistonda iloji bo'lsa O'zbekistonga yetkazamiz. Shu orqali nimalarda bizning bog'lanishimiz yaqin, yaxshi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu cho'ng ish. Shu Rossiyada mana
Международная общественная организация национальной культуры объединения уйгуров деген nimler bileme, bunu sizler bile, noktalarla ilacı olsa, сайт арқылы бүгінгі күнде Аллах'a şükür время технологии, современных болғандыки біз ашылабыла пайдаланып, информационных технологиялар ашылабыла пайдаланып, WhatsApp арқылы, әрқандай сайтлар арқылы мәміл қылып, бүтін дүниедегі мәйлі постсоветский пространство болсын, мәйлі дальний зарубежье болсын, бірге біле всеми доступными средствами урушать дегенде biz aslında mümkünçülükünü paydalanıp bildirip atmamız. Vaxtlarda bizden aldığımızda işlep ketken şu intifakta bizden çoğun akıllarımız, reislerimiz boğan vaxtıda bizden mümkünçülüğü yoktu, dostlukla yoktu. Bugünkü biz her kandak boğan современный технологияларını işletip dostluklarını paydalanıp bütün dünyadaki uygulamaların uyuşturuş kıldıqlarının yolunu amalını kıvatımız. Мұны өтендікі ұйғырланың залым астыды қеватқыны тоғырлық бір ішке қылып баран деп әтсіңіз. Әмді бұл вәтініміздегі болған золымлықланы бүгінгі вақтыда бүтін дүния азыр yapıp қалды. Біз millet тоғырлық, ұйғырлар тоғырлық, бұны яңғыз золымлыққа түшіп қалған millet яңғыз бұның авасы әмес, ұйғырның авасы әмес. Бүтін дүния бүгін осыны көріп, бұның Гитлердің қылған істері біле салыштырып, аштақ қылған немлен болатыды. Бүгінгі интернетте, интернет сайтларда, башқа средства масса информацияларда дүнияда итіліп атыды. НАТО оғырлықны көріп атыды, Қытайның саясатыны. Біз хабар еватымыз, источниклерimiz бірді, бүтін дүния ілініп атқан источникларын, біз источниклардан біліп атымыз. Бұрынғыдай біз hazır beriş gelişme kıskırıp kaldı bronko oxumaydı. Buralarda atalarımız berip özünün vatanimizge çoğulgan yerlerimizi görüp biletdi. Bundak kılıp amalçılığı boğandı. Hazırkı müşkünde berişim oңай emez, mümkün emez. Xitay siyaseti dünyadan özünü tosav aldı, torunum aldı. Şunun için biz şu istoçnik informasiyadan bilişimizni dələləyimizdə, onlar verib, köz bilə görüb, mındaq ki, falan ki, yapışdan ki, deyib dələməyimiz. Şunun üçün biz NATO görümüz bugün Xitayның qıvatqan səyisi. Demək, arqandaq türmülərə düşüb, 4 milyondan o xəvərlərə oturdu, arqanda xəyərlərdən. Şundaq zulumluq bizdən milletimiz ki, bizdən yerimizdə, müstəqilini qıvatqan olsa, biz NATO-qurluq görürdünüz. İlacı olsa, müşahede kanun boyunca, kanun nizam nemesi de biz bütün dünyada bizim ahvalımızda bildirip atımız ilacı olsa. Vatanda bu vatkan işlerini. Rahmet. Енді бір сұрақ кетті ғая, мұшы иттифақ жамаятыны құрған Музафар акамыз бүгін әтіген сөхбәтті бұл жамаятыны құрғанды қоллап қуатылген Нарымбаев әпәндім тоғырлық ішке қыз парағып кетті, әнді şu boyla toğırlıq, çoğla toğırlıq, yani bir işki qızdap ketsiniz. Hem de o çoğlarımız rahmetlikle ötüp ketdi. Ulan ayt dаңqılıq adamlar, Aziz Narımbayev degan yazğıcı, akademik, German soğuşı qatnaşқан adamlar. Onlar aytqanda, orusça aytqanda naша гордость. Bizden onda Şark Türkistan'da qatnaşқан çoğlar ötüp ketdi. Ulan yeşimi bir yer bu Әмінім Алланың бір болды ке, тағдыр пешен деген геплер бар, вақт сағат кеткенде çoğlarımız кетті. Бірақ ұланың izini ilacı olsa biz басқаны ватымыз, izini besip, vatanperver болып, kişiler milletimiz var, kişiler bizden örf-әдетimiz, medeniyetimiz var degenden o yok emez. Bağ нәрсе tarihte biz Türk halk milletlerinin arasında bizden tarihimiz bayqaqmiz. Onu yalnız biz millet emez, başka milletler şunda vatıdı. Şunun için biz onu jüttürüş emez, biz onu saxlap, bizden kalan evlatlarımızga, bizden kalan nevri çevrelerimizge, tarih için kaltırışımızga
Aşağıda mümkünçülükümüzde şu yolu tutup atırız. Kulağın kullanması biz aşağıda nemlerini aldıda kelişegimizi çıkışmamız. Rayışlık hegenin yakı bizim özümüz programmalarımız var. Programmalarımızda aşağıda Уйгурский образовательный центр, библиотеки, возрождение традиций, сохранение традиций деген моментларны в этом направлении, да, biz aşağıda направлениеде yol tutumuz da niyetimiz var. Kudayım şunu atkalmalarga mümkünüz. Rahmet. Sizin özünün ailеңizге, Urutkan qarindaşlarınızga amançılık dileymen. Hatırjamlik bolsun, salamet bolun, işler kutuq olsun. Rahmet. Rahmet.